Бұл Кокос койының мерkezінде ерлешкен Булгаков жамисыдыр. О, женг, сүргінлік ве әлбетте Қырым татар халқының ватанына қайтуының шатыдыр. Ве айны бұл ерде әрсене койдешлер көрішівлері кечірілмекте. Курушев проводится, как говорят старики, с 90-х годов. Достопримечательность нашего села, что здесь было 5 старинных мечетей Эвельден. 3 из них сегодня у нас есть. Это вот Булгаковская мечеть, Юсуповская и Кутлер-Джами. И как мы видим на табличке этой мечети, она построена в 1219 году по хиджре. Это получается больше 200 лет ей. И альхамдуллях, Курушувы проходят на территории мечети. Это хороший такой показатель для нашей молодежи, которая будет продолжать эти встречи, эти встречи опять же не дают забывать нашу историю, наши корни. Алибей и Булгаковы, они основатели этого села. Их прозвище еще проходит по некоторым данным как Арабадживар. Они занимались производством этих крупногабаритных повозок. И здесь за мечетью находится караван-сарай, и через него проходит путь на Озимбаш, который, как торговый путь. Дом Алибея Булгакова находится за этим домом на территории, он сохранился. Название Кокоза происходит от того, что кокос – голубой глаз, и плюс второе название Кокос – это долина голубых родников. И получается, здесь выше, мечети есть старинные родники, которые в Капташах собираются. И по Капташам эта вода, сегодня Кокос питается весь родниковой водой. Вкус горной воды и воздух родного села до сих пор помнит Фатиме Абибулаева. Она родилась в Кокосе в 1931 году. Каждый год она приезжает сюда, чтобы вновь увидеть родные места. Үйіміздің бұзылар 10 жыл берсе, бір кесек, бір şey yok. Тем-тегіз етіп қойғанlar, үй жоқ. Бірді кесек, тақтадан бір үчік құрғанlar бір алып. Бита, бұл ерге келгенде не дуясыңыз, Бита? Берге келгенде не дуяйым? Анам, бабам берді. Абияқта көріп, саш едік. Аберден кіредік, қапымыз бұл берде тұрады, доғыры қапы. Аберден кіредік, қаршыда bir 10 metre uyakta üyümüz edi uyakta. Bir bakaydı. 4 komnata, ortası uzun zal. Ne çıkardı? Karapetler şeyleri. Эту трепетную любовь к родному селу Фатиме Бита смогла передать и своим внукам. Бұл Кокос койының Күртлер mahallesine bir yıl келеміз. Ер вақыт ғұрыр дуям, бураларға келгенде бақамыз азбарларыны Битамыз сепек, озыны яқшы дуямындаларда. Харбам ерлеріні біледі, будақларыны, адларыны епсіні айтар едім шынчик сізге, ама сөзге. Әлбетте сүргінлік бізні бұл ерлерден ұзақлаштырды, ама мен білесем, біз дайыма бұл ерлерге кележеміз, біздің баларымыз да кележек, иншаллах. В Кокосе уцелело немало старых домов, которые хранят колорит прошлого и истории крымско-татарских семей. Они сегодня дороги каждому потомку тех, кто родился на этой земле. Мында анам doğdu, анам мындан Коккозле, олар отырайдылар Ашамалиде, анда өзенчик ішінде япқандар, анда балық тұталар, мынапалар, анда ратланған бір ер яптылар, анда 5 үй бар екен Эвелден. Ашамали деділер оны. 5 үйден ішінде тек олардың бір үйі қалды. Ел келеміз, анда да кіреміз, қаршылап алалар, біздің пек неметеміз, менің су. Бабамыз Қайболла адынан мұнда яшап, битамыз Решиде бита еді. Оларда 8-9 бала олған. Мен білгенімізге көре. Ең кішігі мені бабам екен, Юсуф. Бабам темелі отырған евлер бозылған. Ашамалиде өзен бойында екен, жоқ. Babam sağlığında albar көрсеткен еді, яңы үйлер құрғанlar. Абеле аламлар отырған, сон емжем отырған үйлер тұра. Али бабам, Шазия анам, doğdular Kokkoz'de, evlendiler. Ana son, cenk başlagan son, babam armiyaga aldılar, anam mında kaldı. Son onların endi deportasiya көчірділер. Anam düştü Uralga.
А бабам армиядан соң келді. Военныйлерін алдатып, анда еберлер, сон шахтаға қойдылар, труд армия деп. Çalıştı анда бабам. Сон яваш-яваш қорандасын тапты. Бір-бірлерінден сорашып, 46 сенесі мен анда doğdum. Бізді Өзбекстанда болғанда мында қоймай еділер. Кенеде біз мұсафірлік келген едік. Сегодня в родном селе собрались потомки выходцев из Коккоза, разбросанные не только в разных уголках Крыма, но и проживающие за его пределами. Их главная цель – передать новому поколению эту добрую традицию собираться в родных местах, чтобы и в их сердцах сохранить любовь к земле своих предков. Мен өзі шынды Өзбекстанда яшайым. Да, мында көчіп келгенім жоқ, шынды мында мұсафірлікке келген едім. Көйдешлерін йығылышы екен, ончын келдім. Бұл көйде қарбабам, Таиров Люман, битам Абдулмеджитова Құртпеке шу көйде яшаған. Анам Люманова Надие, мында қайтып келіп яшамаға істейм. Пек бегенем ерлерін. Мен бабам doğmamında Kokkозлы. Келеміз, әр ел тырышамыз кемеге. Келіп, қартларын анамыз. Асылында бұл ерге келгенде, бұл көйге келгенде не дуясымыз? Не айтайым, көңіліміз көтерілі. Бүгін бір ажайып дuygu, sankim dersin babam toprağına, babam evine kelgen kebek. O kadar bir aveslenek bu koydeşler koruşuğuna. Yaşlar çok iştirak eterler, hazırlık bakalar, mına evden hazırlık bakala, tarixin saklamak için nesilden nesilge bu hikayeler saklansın.